Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'arif Allah sumpah tatan managyang ko tuwa di talundi ka bendingan sa mga padaan dakwan wa agamatan wa agama Islam. Sa ayat mana ke begantan sa bendingan nagyang ko tuwa ikas yaw sa gyang ko ta mga hadis. Ini surat sagyang ko to may ito kita babituan sa Arba'una An-Nawawiyah ma'arif Allah. Sa ayat mana kebegantanon sa bandigan nagyang ko to ay kasyo ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala sa katias kanyan. Ana Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Ay maanan yan, miya katite yang ko Abi Hurairah si Abdurrahman bin Sakhr awat Sakhr radhiyallahu anhu am yaswat Allah sirkanya nabi teruyan. Mian gaknatiyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinian diterun ma nahaitukum anhu fajtanibu suatigian su ini sapara karkanu na pananggila inyo wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum na su ini sugu akarkanu nanggeleb kanyo su kegaganirun urina sadisa kakeganiron ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiamatan fa innama kagiamatan atigian aya miya kabina sasi ko mga tawa miya nga uunaniw nagyang ko tuwa kada kalerani pakaiso. Nagu kapsu pa kay rangko mga nabiran ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Miya panutulanan Bukhari aguso Muslim agyang kana hadis. Ma'arif Allah bagantano sa makam pata bendingan usaya agyang kana hadis. Yang ko tuwa katerwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pananggila ini watigyan so ini sa para karkano. Udina so ini sa para karkano na pananggila ini na aya sebut nun ma'arif Allah na so ini sa par agama Islam na pinanggilaan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tarutok ma'arif Allah. Gitu panduan agama Islam. Sa sebut ng ma'arif Allah na so kapananggilai ko ini sa paro agama Islam ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na malbud ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanwa sa agama Islam lalayon pagalin Allah subhanahu wa ta'ala amya kapiran yan mali sa Quran amata na sa agama Islam na kanabaan na ini sugu yarak tanong uli na kanabaan yan singanin yarak tanong nagyang kutuwa karag yarak tanong. Naginan na so ini sa paro agama Islam ma'arif Allah na tanto malbud ma'arif Allah so kapananggileron. Giti sabab adaw din syaratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pananggilain niyo so ini sa parakano sa kakuganiron. Kagiya so kapananggilay ko ini sa par di ka punggilabaga sa gyang kuto asay ini sa par na tanto ko malbud sa ginawa ma'arif Allah. Kenapa lagi dagyang kutuwa ini sugu ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala aadna ini sugu agama Islam kapakaya di kegaga o pada mga tao ma'arif Allah. Ulina adna ini sugu agama Islam kegaga usabad na di kegaga pada tao ma'arif Allah. Ulina di ta kegaga ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Giti sabab isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan wa ma amartukum bihi nasad na tigyan sa inisuguar kang fa'tu minhu mastata'tum nang gelbekan niwa tigyan so kagaganiron nasa kagaganiron ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiya adna inisugu adi tanu kagaga ma'arif Allah na yabo penggelbekan tanu nasu kagaga tanu ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi du kini sugong ko kap na haji nasugap na haji adna mga tawa mga pobri da kagaganian ko gusto sakap na haji na di niya mapanggilib ko ito ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko ito, di niya nung kapanggilib ka, sa sabab ko, di niya nung kakuga, na kinabaw nung ito isu Maria, o Allah subhanahu wa ta'ala, nagukulaban niya nung ito sa ma'arif Allah. Kagaya mababali syarat kapanggilib ka nga sagang ko ito, panduan, o di nasuguan, agama Islam,
Nagyan ko to kakagagaan mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sumpah teman Rasulullah fa innama kagiatigian ayam ya kabinasas iku mga tao amyang uunaniw nakatharatu masailihim. Yang ko to kada kaliran ipakaisi mangorip mallah. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim nagyan ko to kapsuba kairang kung mga nabiran mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Pada sebun zaman mangorip mallah nagyan ko to sa manusia na ayan yan ding galabakan na sa inusugo na gusto ini sapat na pinanggilan yan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. So mga say dan yan naman urina din yan katawan naguda amyaloy sa hadith o Quran anda wanon mangorip Allah subhanahu wa ta'ala urina kini sapar nun na din yan nuto pangilmo urina din yan nuto mangorip Allah subhanahu wa ta'ala pakadakala agyan ko tuwa urina pakadalama agyan ko tuwa ilmu yanon mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Sige nan si kung mga awam, si kung mga kalida mga tamangorip mallah. Kagi mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Kana ba gyang ko to mga say? Ha? Kana ba da aluya o agama Islam sabakay dipati wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya pa digira ko na sabab daw ay sabab dan yang kaaluy sa bagat ko sa Quran ang taga sa hadith na sabab puto kulli murtan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Kalitan ng buwag yan ganyan na hadith na may pantagsan mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Mangorip mallah. Yang utop na kialiw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa so ini sa parakarkaro na pananggila inyo na maana mangorip mallah aso manusia na sagyang kutuwa diyan ka pinanggila ko ini sapar wagamis na mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala na upa makataling umasa alungan na mori isumari unut Allah subhanahu wa ta'ala na dadin akidawan yan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kagiya tarutup akapupagi penanggila iwagama Islam sa iyang kutuwa ini sabat mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa kanaba pupagagidaw sa tao uri na kanaba niyan kidawa mangorip Allah tigan dia kena tigan kegagagian kutuwa kigin na kanon mangorip Allah kagiya so kabasatan aso say ini sapat na so kaginakiron diun ka penggelebeka na tanto ko malbud nagupi na ka malbud mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ay digyan ko tuwa kang gelebekaon mangorip Allah beauty sabab adad na kidawa manusia sa alungan amore udan yan kaginaki udina dan yan kiginakan udina dan yang kapananggilay sa gyang ko tuwa ini sapar wagamatan agama Islam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala diyan utop man nakialayo ng Rasulullah sa tigian so ini sugar kan nang gelebegan niyo so keganiron mahorip na Allah subhanahu wa ta'ala na aya sebut nutro mahorip Allah subhanahu wa ta'ala na aya bu ay isumaria si iko tao sa alungan amoris iko mipantag ko suguan agama Islam mahorip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko tuwa dani nang gelebeka keganian mahorip Allah subhanahu wa ta'ala kasop man so dani nang gelebeka uli na sa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala so pinggil bigyan ng mangorip Allah subhanahu wa ta'ala mapapasado ito ay mula sa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na so man so dali nung gilubaga sa may pantag sa gyang kutuwa niya nung kakuga na di yun ito isumaria o agama Islam di yun ito isumaria o Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na maori agiya mababaliya syarat sa kapanggilubaga sa gyang kutuwa so na gyang kutuwa kakugaon mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ginanis wagamatan agama Islam na tanto ko malbud mangorip Allah subhanahu wa ta'ala da panduan agama Islam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala si ko oripan aw barian sumarian si ko yun ka pangilubukan aw ba margin mangorip Allah kalang wa nagalubok asugan agama Islam na langon din malbud mangorip Allah subhanahu wa ta'ala o pamakamarugin si ko sabado mga to nakarinaw to sa kanabakiran isumaria o agama Allah subhanahu wa ta'ala sigo kapakatali ko mga sa alungan na mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala ginan pada mga kampata bandigan tanong sa gyang na hadith sa uwad na datanong kasabuti na isya tanubo ko mga kakatano mga loks tanong mga ulama mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala alabisa na mga tao mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala sa siya kabutoy sa diyangap kan gani ko swara ko
sa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.